Assalamu alaikum, hurmatly көкбөрү сүйүүчүлөрү. Бүгүн 2020 жыл 2 март. Ош областына караштуу Алай районунда Коорул айылындагы жылкы ай сайын өтүүчү 5-5'үбүз бар. Ошо 5-5'тин бирисин 95-жылкы балдар өткөрүп атат. Азыр сиздерге biraz da olsa video tartып чыгарып беребиз. Азыр коюнга 90-жылкы балдар менен 92-жылкы балдар беттешебиз деп турат. Даярдык күчтүү. 90-жылкы балдардын формаларын 3 бала спонсор болуп алып беришти. Эргешев Уларбек, Алайчы уулу Мунарбек, Шадыбек уулу Токторбек деген балдарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо 3 баланын үй бүлөсүнө тынчтык, ар дайым жакшылыктардын үстүндө ушундай спортчуларды колдоп жүрө беришине тилектешпиз. Анда эмесе азыр улакты баштайбыз деп турат булар. Палбандар. Бул Алай палбан деп неге жазган десеңиздер, бул Алай палбан деген биздин айшыктабыз болот. Палбан киши болгон экен, улакчы күрөшүп жүргөн киши болгон экен. Палбан. Айшыктабыздын атын чыгаралы деп форманы ушундай кылып тиктириште балдар. Аласа 1990-жылкы балдар менен 1992-жылкы балдар ойнойт. Улак кандай өтөт деп ойлоп атасыңар азыр? Такшыда эми жакшы өтөт. Кандай болуп атат негизи улак азыр? 5-5. Өтө сонун. 5-5 азыр тактика бар эрежелер менен туура эле өтүп атат. Судьялар жакшы көзөмөлдөп атат. Кудай буйрса жакшы. Жылыш бар, буйрса жакшы. Мурункулардан караганда азыр көп жылкылар жакшы тактикасы менен чабып калды. Бир да алабыз деген ниетибиз бар. Кудай буйрса. Кырсыктан сырткары жакшы чабып. Кырсыктан тышкары жакшы оюн болот атат. Az 92-жылкы балдар менен 90-жылкы балдардын кайсынысы утушу мүмкүн эми? Буйруган утат. Буйруганы бодойм, насыбыда. Өкөтөн күчтүү команда. Кимиси көп аракет кылса ошол утат да. Иншалла. Oyun башталды, Кудай кааласа. Мен мына ичинде жүрөм, мага неме кылбагыла. 90-дар. Алай балбан командасы. Daha bir ana. Zeybek, yakut. Zeybek, at. Gücü.
Hayda! Buluş ne oldu? Yakın yine yakın. Baksana giden bırak yer. Ulak Alay Polban komandasında. Nomer 9-chu Ulakçıda, Polbanda. Ketdi Alay Polban. Tayqazanına ketdi. Hayda! Ulak nomer 2-chi Polbanda. Gülcü gitti, Gülcü git. Gülcü git Polbanda. Kol boş emas da. Buna tashlash kerak. Hey! Bayla qo'ychi. Bayla qo'ychi. Bergan gel. Şun pishiraq baylab qo'yin. Ya Azamat! Atağlardan size taktım ne sana? Hay, o'tib ketdi. Salolbay qoldi. To'qson ikkinchi yil qoldir. 1 rupay. Gir. Güzel adamlar. Her bolğanın içinde. Her bolğanın. Ya boldular da ya. Hey! Ay be kapıyla.
İkinci bir tas çağırıyor dedi ama. Çal gel. Ya Sudya on tight. Hadi. Çıkma. Çıkma. Tarafta bir kara var. Hadi çile. Tegire kal haydi. Bak. Çek kısmet aslında. Hadi çıkacağım kana. Hadi çıkacağım kana. Çıkalaga çıkalaga. Çıkıla kulak çıkıla. Çıkalaga ben özüm aytam. Oldu. Çıktı. Var. Yok hayır. Kaynamen tur öldü. Ya prosattan beri çıkıla beri rahat durma. Oynayalım.
Hadi. Yarın atırman adamsın be. Tutacağız çıkıyorsa. Hasan yaş kaldı. Bu sefer çok tamam. Ne soğutasın sen? Sen soğutasın. Hemen adama da sen. Adama da soğutasın. Bugün yok mu nerede? Nerede? Alsan mı? Oldu. Özün soğutasın. Ulan dağıyan bilatta özün çıkmadı o zaman. Ben bir çaksa ettim sana. Bu arada hiç nerede? Normal mi otak bu? Bekir de yemeğini getir. Ne oldu ki? Nerede? Sen sokan yok mu sen? Gel suçu. Bir tane kara yere Gel bu taraf gel. Gel şu vakti. Bizim Troll'da da Hoca ittiniz ne dedi? Lan giy oyunda. İkinci time. İkinci time başlandı mı? Al gücü.
Ye Azamat! Alay Bolban komandası bir pay. Bu kulesi astık dur aldın da.